سلاف بری چند روزێکی شارەداری ئامادێ ببۆنەیە ڕۆژە زمانی کوردی بیت و ناوین هەلبەستوانین ئەدەبیاتە کوردیە کلاسیک لە کۆلانان دانین ئەڤ یەک بوو سەدەمە نەڕازیبوونە نەڕازیبوونجی ئەو بوون کو ji ber ئەو کوچێن ku nav û beyt li ser hatibû nivîsandin di erdê de hatin bicêkirin û dema xelk birêve diçê bi awayekê otomatîk heger bixwazê yan jî nexwazê yan jî nebînê di sera derbas dibe ev yek jî weke bêrêzî hate nîşandan li ser medyaya civakî mineqeşeyên gelek gelek berxereh vê derbarê de çêbûn gelek kesan nerazîbûna xwe anîne zimên li ser vê yekê gelek nûçe derketin براستی ji بۆم خۆیان بەڵکێش ئەو بوو و نەڕازیبوونن هەیە پرانی بە ترکی بوون بە کوردی کێم بوون لێبەلێ دەستپێکێ ئەس بەسا سێ پارڤەکردن لەسەر پلاتفۆرما ئیکسێ بکەم ku بابەتێ هەم ji پەنجەرەیەکە دی دنرخînin hem jî ji bo min gelekî balkêş bûn weke mînak gulan zozan dibêjê min qêmîş nekir ku pêlê bikim yanî min dil nehêlişt ku pêlê bikim her wiha sîdar jî dibêjê ev nivîs çima li bin linganin ziman li bin lingane rastî bi êş e bi wê re rûbirû bibin belkî ya pêwîst ev e ku rê li nîqaşeke wiha veke baş e sîdar ji pencereyeke gelek gelek cuda peyameke gelek guhartî dide her wiha Emînê Botî jî behsa cudabûna kulturê dike di vê parvekirina xwe de dibêje her miletek xwedî kultur û edetên cuda ne belkî li welatên Ewropa raêxistina navan a li ser erdê tiştek normal bê lê di binhêşiya me de dema nav li ser erdê bê nivîsandin wateya binpêkirinê dide xwezî nav û beyt li ser stûn û dîwaran bihatana nivîsandin ev jî dîtina Emînê Botî ye ku ji xwe gelek gelek kesa jî wisa got çima nav li ser dîwaran nehate nivîsandin li erdê hate bicihkirin weke gavadî min diyar kir çima xelk sere dimeşin an jî ev yek dibe sebeb ku xelk sere bimeşin û bêrêzî çê bibe belê endiği lende endiği zîtin welatên cuda û edetên cuda gotineke navdariya Almana rewş bi rastî wisa ye xwezî di nava me de edeteke wisa nebane çima binêrin li Almanya jî projeya Stolpersteinê heye Stolpersteinê çi ne sala 1992 ve heta niha 100,000 Stolperstein yanî kevirên bîranînê li ber wan xaniyan hatine bicihkirin ew xaniyên ku di dema rejîma Hitler de cihûdî jiyan ew cihên ku ji wa xaniyan hatin deranîn hatin kuştin deporteyî kampên konsentrasyonê hatine kirin û di encamê de jî dîse wan kesan wan cihûyan li wan kampan jiyana xwe ji destan yan jî hatine kuştin em behsa 6 milyon insan dikin di dema rejîma Hitler de 6 milyon cihû ji zarok heta pîrûgala hatin gurtin hatine kuştin di hatin gazdan di kampên konsentrasyonê de vêce gelo dema tu wa Stolpersteina dibînî li gor mantiqa Almana tu bêrêziyê dikî na tu dema dibînî tu serê xwe tewînî sertewandin hürmet nîşandan e sertewandina dema tu lê binêrî mehcûbiyet e sertewandina dema tu lê binêrî fikirandina انسان دما دوی در درباس دبن واش Stolpersteine یعنی وا کوچین بیرانین دبینن
تشتا بسري واجهين وخان يادا هاتي و ايدي او خاني جوا كسان خالينا تشبوا هات دسري انسان دا زندي دبي اف يك دبي سدم روجانا دما انسان بروا 100,000 شتول بشتاينه يعني كفرين بيرانين را درباز دبن تشتا بسري وان جوا هاتي دسري انسان را درباز دبه بيجا بباوريا من بجهكرنا ناوي كلاسيكين كردي و بيتين وانيان آمدي نشاشه تشتاك جلك جلك باشا بروجيك جلك هيجايا لي برزگريك هيا كاليتا وان كوچين كو نويس سر هاتي چيكرن هاتي نويساندن جلك خرابه بهولك بچوك دكارن ورن تقريبات كرن او هروها او نكارن خلبر هوايجي سرما و گرميجي دمدريجي بگرن جبر او بوياخ ويجي بچي هروها انسان دما بيليتكن دناوا دمي ده تخريبات كويه شتول پشتاينن ألمانيا ماديات سينكا صفرة ماديك هيسنية كو زو تخريبات ناكويه هم بنيرن يبريا 20 صلاحات نچيكرن قد مروف فرق ناكك و دمك دريجن هاتنا بجهكرن دفيابو يا امديجي ماديك وصابة نه ماديك دنافا دمك كورتا جحولي رابي تخريبات بكويه بيامن برزگريك هنكي اوا تشتا لآمدي نكو چما هاتيه بجهكرن هلبت ولاتين جدا و عادتين جدا بيهيفيا في عادت نافا مدجي جه ببي لشونا ام كومبلكسا در خناباني لشونا ام وكه بن بيكرن ببينن بنرخينن ده مسألة سرطواندني ام لمسألة بنيرن مسألة محجوبيتي ام بنيرن مسألة بسرطواندني حرمتي ام لمسألة بنيرن ده ما بيني خوش